Uyu mugabo akaba yagize amafaranga menshi cyane birenze ukwemera kwa muntu. Kugira ngo tubyumve neza reka tubishyire mu ngero. Urugero rwa mbere, uramutse ufasha n'amafaranga uyu mugabo yagize tiriyoni y'amadolari ukayagira imvura igwa. Buri segonda hakazajya hagwa ibihumbi 10 by'amadolari. Ubwo mu munota hazajya habaguye ibihumbi 600 by'amadolari. Mu isaha imwe gusa hazajya habaguye miliyoni 360 z'amadolari. Niba utekereza ko aya mafaranga ashobora gushira vuba uribeshye cyane. Kubera ko kugira ngo aya mafaranga ye ashire byasaba ko iyi mvura y'amafaranga yakomeza kugwa ijoro n'amanywa idahagarara na rimwe, cyangwa se ikazahita hashize imyaka 3 n'amezi 2 yose ihora igwa amanywa nijoro. Urugero rwa kabiri, uramutse ufashe umuntu wavutse imyaka 2026 ishize, ubwo ni umuntu wavukiye igihe kimwe na Jesus, ukamuha amafaranga uyu mugabo Elon Musk yagize tiriyoni y'amadolari. Byasaba ko buri munsi yazajya akoresha amafaranga angana na miliyoni 1.5 y'amadolari buri munsi kugeza uyu munsi turiho mu mwaka 2026 ayakoresha buri munsi. Kandi ikintu gitangaje ni uko yaba atarashira na gato, kuko agiye kuri konte yasangaho amafaranga angana na miliyari 110 zisigaye atari yakoresha. Urugero rwa gatatu, hano ku isi dutuye turi abantu benshi cyane, kubera ko ubu ngubu dusigaye turi miliyari 8 z'abatuye isi. Rero uramutse ufashe umutungo w'uyu mugabo wa Elon Musk ungana na tiriyoni 1 y'amadolari ukawugabanya abantu bose batuye ku isi nta n'umwe ukuyemo, buri muntu wese hamwe n'impinja zavutse uyu munsi, buri muntu wese yahabwa amadolari angana n'125 mu ntoki ze. Ubwo bivuze ko amafaranga y'u Rwanda buri munyarwanda wese afata amafaranga angana n'ibihumbi 181 n'amafaranga 875 by'amanyarwanda.